byogenda gute hari umuntu yashaka ivuze ati ibosubira no kuronka visa yo kuvyinjiramo no kuvuga turi mu ngwano isaba ko abana bacu bamwebwe tuba informed hama tugasupportingana bijya bitsure batera u Rwanda genda umurundi mbanzi ko ils sont contre moi kurusha u Rwanda rarashize mu majungu bagwenta imide u Rwanda ncanka umunyarwanda ntanavuge ati umura reka rero tubifatanye nanje nkavuga nti iyo ndiko ndavugira u Rwanda ntukibaze ko ndiko mvugira u Rwanda gusa turiko tuvugira umunyafrika baza ngaha n'ubuziba abantu arababivuze nubwo ubucakara bundi bita modern mugabo no musi nabo bafise ibibazo ni opportunity kuri twebwe ko Trump ahanganye n'abanyaburayi imyaka 4 ko ivyaza umusaruro hawuzi position abashimwa bariko abarusiya nuko nabandi natwe ubu turafise iyo capacity niko vyagenze muri deuxième guerre mondiale abantu bariko baragwana abazungu abandi barabona batwara baja kugwanirayo nibo batsinda urugamba nibo batsitre bagarutse bavuga ati musubiri wanyu ahubwo niko tubarondeye n'ibihugu baramara maravuga ati reka tubahe independence tuzomenya ukundi tugaruka umere magabo wigishanye umenye yuko ingwani yitanguye umenye uko itanguye ntumenye uko ihera mugaye ya M23 kubona Goma yugaye no musi hari ikinyegeje nuko ijya afro umuzungu ntayemera ari karatera agatsi kanyuma adona negosia niyo M23 avuga ati basi mutwemerere ko mutazoja mudukura kwa ya makontra niko bimeze murakoze cyane bro soza men uzi kuri kubwiriza oya masisi bwatse cyiza nuko avuga amagambo meza kandi amagambo ya revolution ahubwo nuko umuheza umwanya akarangiza agapagira ijambo oya kivuye icyo nico kindi uwo muntu sijya mbere nusubire kuvuga iyo mvugo kuko ni uri kuri host kirazira kuvuga imvugo yuko umenga no kuburira isoni umuntu ntunzi sindakuzi naduze kubera kivuye itire ntusubire kubwirizana hari abantu bashobora kubwiriza iyo niyo ngwane mfise wenda ari ukuntu hano abantu batevye imbari ugutevye imbari blague wo mwihanganira wenda tugakomeza tuzabyiza urakoze cyane Pacifique urakoze buriya kibitire yego nari mfite agapreoccupation gatoya sinzi niba byakunda ya ariko ari umuntu warabavuze ngo arabaza ngo Damien buriya ni Masisi namubaza nta kibazo ufata uri kose ufata ijambo ariko namara Masisi aje kubaza Damien wenda nawe atarambirwa. Okay, nomade yatuganirije neza cyane amagambo yavuze n'isabandi kujya ijambo kuza nindi muntu urizi kuza ndiko ninagarura akangarukamo yavuze ati buriya sinzi impamvu Monisco igumiye hariya bafite gahunda yabo kandi koko bafite gahunda yabo nta wayimenya Monisco ifite mandate ariko noneho bafite nicyo bita agenda bafite agenda iri kashe tutazi ariko twaje kuyivumbura igihe abantu batangiraga gupfa ntihagire ikivugwa abantu bose bagaceceka ntihagire umuntu ugira ikintu adenonsa abantu bose bagaceceka abantu bose ntibagire icyo bitaho twamenye ko uko byagenda kose hari agenda bafite mandate baje bagaragaza ariko hari agenda noneho hari agenda yari ihishe twagitaho turebesha amaso reka mvuge ngo twavutse turi mu bukoroni twavutse turi tubayeho nabi ariko ntabwo tuzemera ko abana bacu bazabaho nabi tureba tuzahaguruka nkuko hari intare hari amadubu byose bizahagurukira hamwe bihagurukire hamwe ibyo bibiri nibifata ishyamba hakagira ikintu umwanzi uzamo akarihungabanya azaba ari umuhanga ariko nukuri nta kintu na kimwe kizaduhungabana kugeza ku rwego rwo kongera kumva ko turi butitire kubera umuntu guhanwa abantu bazahanwa u Rwanda bazaruhana Corneille nanga baramuhanye Afande Makenga baramuhanye ni byinshi bazakora ariko se ahari twe twirengagiza yuko ibihano twe twibuka ko ibihano ntacyo bingana n'ubuzima bwacu na generation yacu ibihano kumpana umwana wanje n'umwana wawe n'umwana wa mugenzi wawe nabo bazabyara bakabaho neza bizadutwara iki ntacyo duhagarare nk'abagabo ababanje barabanje intambwe bateye barayiteye natwe tuzakomeza nk'abandi tubakurikire twongere muri imbaraga nyinshi umuriro
bacanye tuwushyiremo inkwi byitwa gukoranya mu kinyarwanda, dukoranye. Naho ubundi bafite mission na mandate, bafite na agenda. Iyo agenda rero nayo twamaze kuyimenya, iri kugaragarira amaso. Mu by'ukuri ntacyo tuzaba. Masisi, ikibazo cyawe ngaho kibaza, nta kibazo. urakoze cyane. ni nomade Damien namubajije kare, urakoze cyane no kubyuvuze. Mbonye n'iriya letre uriya ministre w'ubutabera wa Kinshasa bashyizeho ibihumbi biriya bintu biheruka kera, ibihumbi 5 by'idolari ngo ku muntu uzabona Perezida Bisimwa. ni miliyoni 5 Masisi. Yes, yatrebye miliyoni 5 cyane, miliyoni 5 z'amadolari. miliyoni 5 z'amadolari bashyiraho nenye ku bantu bazabonwa bo hasi, bavuze miliyoni 5 z'amadolari zashowe. Biriya bintu binyibukije igihe ako se ubundi ministre w'ubutabera muri Kongo yabaye biriya bintu biheruka barabakabuga urukiko mpuzamahanga rushyiraho amafaranga, barababifitiye uburenganzira bwo kubikora. Dusimbuke gatoya. Nomade, nashaka kukubaza, twebwe sinzi ukuntu abarundi babivuga, nyine tuba dukeneye kumenya uriya mugabo wavuze uwo mama Regina yavuze uko yitabye Imana, abantu bavuga ko ntuza Jiparuku yabigizemo uruhari. Uriya mugabo nashaka kubaza, yari umututsi? Ikindi, yishwe gute? Yaratezwe baramurasa? Nicyo nashaka kubaza. Noneho mfite mvuga no kuri point nziza wavuze ijyanye na American Soze. Yishwe gute? Baramurashe, baramuteze, byagenze gute? Harya wavuze yitwa nde? Nomade, urimo kunyumva? Ndakumva, ariko mbona icyo kibazo ni mama Regina ari kugisubiza, kubera yakubwiye deja ahantu bahuriye muri famille direct. Nawe wabivuzeho, ariko ubizi ntago ari ukuvuga ngo wenda. Oya, njye nakubwiye gusa ko Ngezayo ndamuzi n'ibikorwa bye. Yes. Ariko ibyerekanye n'urupfu rwe n'ukuntu byagenze ntago mfite details. Uko bivuga njyewe ntanze ikintu, ngomba kukubwira ikintu mfitiye detail kabisa. Ariko ndumva niba mama Regine ari prête kugusubiza, yagusubiza. Icyo nakubwira ko Ngezayo pana we gusa ni famille ye, n'abantu mu mateka ya kariya karere bari bafite akamaro muri ibintu byose nakubwiye, kesaswa mu bintu bya hotel, ibintu bya bukerarugendo, mbese en general. Okay. En general, kuvuga ko guteza imbere abavandimwe bacu, kubera hariya ni babindi bita job creation. Benshi biwacu barisanze ari bo bafite avantage kubera akazi bazanaga, kandi bamenyaga, ntabwo bagatangaga gusa kupfa gutanga, babahaga abanyagihugu, abanyigoma. Voilà. Okay, urakoze. Reka nsoze amvuga kuri kiriya kintu, ariko nanakangurire n'abantu ntituzaye dukoresha voice gusa kuri Twitter cyangwa kuri Twitter. Hari ikintu ubundi kiba gikenewe. Urashobora gufollowinga Muyaya, urashobora gufollowinga umutegetsi w'igihugu runaka, yakwandika ibintu bijyanye n'uko ari kubyandika ku burenganzira bwacu bw'abakivusiye, ugahita umusubiza. Ku bakoresha ururimi rw'igifaransa cyane kandi muno barimo, mujye mubyuka mu gitondo mubasubize, kubera ko barandika nibyo bakoresha kuri Twitter. Mujye mubyuka mu gitondo mubasubize, mubabwire ukuri. Urumva hari abantu kabisa tugomba kuzimya. Icyo kintu mugomba kukimenya mukakizirikana. Niba unumva n'igifaransa, niyo yakwandika ukacyumva, urashobora gukoresha na Google ukabikora. So pushite. Nyine hari umuntu wavuze kuri iriya system y'abanyamerika. Nyine Amerika nayo ubwayo, kuba Donald Trump wenda ni kiri ku ruhande, kuba Donald Trump yafata biriya byemezo, nawe yaje umuriro waka. Nyine Biden
ubundi Amerika ifite ibintu ishingiraho byinshi ariko ibintu bikomeye ku baturage bayo ni ukuvuga ngo icya mbere kirahari murakizi ari nacyo Kadafi yazize. Icya kabiri ni ikijyanye no kuba umunyamerika agomba kugira akazi, nicyo Amerika irusha abanyaburaya, nta kindi kuko umunyamerika agomba gukora. Rero Biden yafashe amafaranga y'igihugu yajyana mu ntambara. Rero ntuza Trump ari mu ntambara yo kuyagarura cyangwa kuyastopa kugira ngo umunyamerika yongere akore neza abone akazi, ntajye kugasaba nko muri Afurika. Ni ukuvuga ngo icyo ngicyo abantu bagomba kukimenya ko ariko kimeze. So rero kugira iwanyu ni byiza, dufite iwacu abantu bose bajye babyumva banabizirikana. Hari igihe abantu bajya bafata indege bakajya mu bihugu bahungiyemo, bavuga ururimi kimwe, bagira gute, ariko twebwe ntabwo tugira iwacu. We need back our home. Turakeneye gutega indege, ntabwo ari twebwe ibibuga by'indege by'iwacu bitakorwa. Tugomba gusubira iwacu. Niba umuntu afashe indege akajya mu Bubiligi agataha mu Minembwe, niba avuye mu Bubiligi cyangwa mu Bufaransa agataha i Goma, akabanuka akajya i Masisi. Ntabwo ari twebwe ku isi tugomba kubura igihugu ngo kubera ko ngo tuzire ngo ubutunzi kamumere bw'ubutaka. Ntabwo ari byo. Ariko nshimire cyane Kivuyitire kuri ya topic yazanye ya Suso. Kiriya kintu pe MONUSCO tuyirwanye hariya igende. Ikindi nsorezaho, mushaka amatike y'indege men, mushaka ubwene gihugu, mushaka green card. Hari umugabo wabivuze kare w'umunyamurenge bita je ne me souviens pas très bien le nom, kuri space yindi niba ari MK. Kiriya kintu kirahenze cyane. Ngewe mvuka Impati Masisi hari hejuru abantu bazi za Gicanga, za Kibarizo, za Busumba, hariya ntuza na guverineri ntuza hariya kwa Erasta avuka, hariya ni iwacu. Njye nari naratangiye no kuhakoresha mbere, noneho mbibabwira intambara itaratangira. Ubu rero mfite freedom yo kuba namanuka ngasubira kuhakoresha, kandi biriya ni iby'ababyeyi, nanafata n'ibindi. Kongo ni nini. So hari ikintu Cirombo yibeshe gitoya. Iyo umuvunjayi w'Igoma yambutse akaza kuvunja amafaranga i Rubavu, iyo umunyarubavu, buriya abantu baturiye imipaka nka bari abatuye Kabuhanga bihingira i Masisi, baba ari n'abanyarwanda batitaye ku by'imipaka kuko bemerewe guhaha. Hariya mu ntuza muri ari amasoko ya soko ryo mu Kibaya baryita gutera, muri ndaza kuryibuka, ni kera nanjye simbyibuka neza cyane. Muri ntuza hari musi ya reji, muri uriya musozi hari haba umusozi bita Hehu, ugabanyije kabiri, igice kimwe ari icya Kongo ikindi ari icy'u Rwanda, hariya wunamiye. Biriya ni inyungu z'abaturage, ariko ugasanga abategetsi batwima amahoro. Ni ubusa umuturage wa hariya yihingiye muri Kongo, undi akihingira muri reji mu Rwanda ari umunyekongo, bitwaye iki Cirombo, bitwaye iki His Excellency Paul Kagame. Ariko kubera ubuyobozi bubi budashaka ko umuntu uvuga ikinyarwanda, budashaka ko umuntu bakatiyeho umupaka ku nama yabereye Iberire ya Trebye, urakoze cyane hariya muri Ruhunda. Inama yabereye Iberire ya 1884 yejo bundi, kubera imipaka bakase bakagenda bakayirimita, umuntu akabikwangira. Urumva iyobowe na Dr. Bismarck, bari abadage uriya mama yavugaga, ugasanga ibintu bibaye intambara. Umuntu akabyuka mu gitondo ari Kinshasa, akabyuka nka Muyaya ngo ntago ngo tubashaka ngo hano. Ese ubundi yo bagenda bakubaka urukuta rudutandukanya, aricyo nsorezaho, rudutandukanya n'ubutaka bwacu. Muri Kasai niho haba amabuye menshi, bakabiyo ibaze ngo dutemera inka bazitema imitsi. Ubu ngubu nyine kera ibintu byakorwaga mu bwiru, ubu ngubu twarakuze, turi kuri media, dukoresha interinete, turi kwiga, turi kubyara abana bari mu mashuri. Le Kivu etanu, nous sommes de Kivusiye. Urakoze Masisi. Buriya ari ikintu nanjye nagiye kubaza, ariko ndaza kukibaza Nomade. Buriya Prince, uratwumva Prince? Reka tuguheze ijambo kubera umaze hano igihe kirekire. Prince, uratwumva? Urakoze cyane, nanjye ngiye kumuha umwanya kabisa. Urakoze cyane. Ndabumva cyane, murakoze. Turakuramukije,
sindi bazobanye natwe hano twaza tuganira kuri AFCM cyane twigwaneho na question ya Monisco n'ivyihishe hariya muri Goma uhawe ijambo. murakoze gose kandi numvirije ibiganiro by'abantu ngaha bakomeye cyane bavuze n'ibintu kandi byantumye nanje ntekereza cyane. Je ngomba kwensista kuri uyu mudamu mushasha ntawe ryari rya mbere ndamwumva sukuba ko abandi bavuze ibintu biremereye ariko turasanga n'abantu dusanganywe, ariko ngomba kwensista kuri ibi bintu uyu mudamu yavuze bikomeye cyane. Sindabijimuzi ariko ngomba kuvuga ingene yakoze ahantu hakomeye cyane kandi abantu bake batekereza. Sinarinzi yuko hari n'umuntu ashobora kuhatekereza ukuntu yabikoze. Reka mvuge ndamutera intege ariko sindabijimuzi ko n'ibintu bikomeye cyane niwashaka bigoye no kuvugira ahero ni ukuvuga ku space nkaya. Donc ni ukugira ngo nshire mu mitwe abantu bari ngaha l'importance y'ibyo yavuze. Burya bajya bami umunani yavuze aho bahera yagira arabica hirya hino kuko nabonye ko abizi cyane. Burya bihera kuri ico bita l'Empire Romain. L'Empire Romain yabaye ikintu kimeze nk'ikintu kigabisi yose. L'Empire Romain iyi Empire Romain rero niyo yavuyemwo aba bami ico bita le monarchie franque. Donc franque nibyo yita abadagi, les francs. Donc nuko vuga yuko l'Empire Romain itenze isenyuwe n'ico bita les barbares. Mu ba barbare abaciye bakomera gusumba abandi ba barbare bitwa donc les rois francs. Umukuru wabo yitwa Charlemagne. Donc Charlemagne rero ariko imbere yaho hari habaye Eklezia Gatolika ivutse 4e siècle, Concile de Nicée witwa donc l'Empereur Constante. Ibi bintu mubimenye, ibi bintu turimwo gusirimba, gutonda misa, kwirega, karema 4e siècle, Concile de Nicée. Iyi niyo yaciye isubirira Empire Romain. Empire Romain rero umva Eklezia Gatolika iravutse ariko ikivukana na le monarchie franque. Umukuru wayo Charlemagne 9e siècle ya dolere chrétienne. Aba rero nibo baciye batwara iyi si bitwa l'Occident global. Ibi mudamu yavuze burya nicagomba kuvuga l'Occident global. Barabitwara ariko ikintu ngomba kumurasira uyu mudamu ndamurasire. Donc guhera igihe habaye ico bita Révolution française, aha ndiko ndacagabura cyane. Iyi ni civilisation, ni ibintu nigishije muri université, n'ubu narabyigishije ubu naciye ndinjya mu bindi. Ni ibintu bikomeye cyane. Révolution française 1789 iyi yaciye ivangira aba ba monarque. Yarabavangiye cyane, yarabavangira kandi n'ubu ntibarabikira. Nico gituma bahavuye baca binyegeza. Yavuze ko binyegeje, bace binyegeza ariko ntibagiye, bagumanye les propriétés foncières, les immeubles, les banques, etc. Baca bakurikirwa, iyi revolution ikurikirwa n'umugabo yitwa Napoleon yaje nk'isema out of nowhere. Ava Corse acafata uburaya bwose, baba aba monarque bose bari basigaye arabashwanyaguza. Uravyumva? Abashwanyaguje iwasigaye yamugoye akomeye ni donc la monarchie russe. Uyu amutsinda gose. Bon, hanyuma ubundi yasigaye ni la monarchie britannique. Uyu aramutsinda.
Donc, singa muri détail, donc les guerres de Russie, Napoléon, hanyuma les guerres contre la couronne britannique, Napoléon, donc Waterloo. Urumva ariko arabashwanyaguje aca akora ikintu gikomeye Napoleon, ico kintu mugitekereze neza kuko nico kiri inyuma y'izi ntambara mubona. Hari ibyo mba ngomba kuvuga byerekeye intambara turimo, atari pana M23 gusa, n'izindi z'imbere n'izindi zokurikira. Ico bita igihugu kigwana n'ikindi, niho byatanguriye. Igihugu kigwana n'ikindi. Napoleon yaciye asohora abayahudi abakura muri ghetto, abaha nationalité mu bihugu byose yafashe en Europe. Aha niho rero haciye havuka la deuxième puissance. Ibi ni tubimenye neza. Alors, première guerre mondiale, murazi yuko haciye abaco bita révolution russe. Donc les tsars barabirukana. Habaye donc veru stratégique yindi ravuyemo. Révolution russe isubiriwe n'iki? Uyu munsi hari Putin murazi yuko ubu agomba kugarukana l'empire russe uko yakabaye, monarque mugabo agomba la tradition uko yakabaye, c'est-à-dire la puissance d'empire. Uyu munsi rero, donc après haba deuxième guerre mondiale habaye ibintu bikomeye bibiri. Habaye l'Holocauste ikomeye, donc mbi cyane y'abayahudi, ariko muri uwo mwanya haba la création de l'état d'Israël yari yashwanyagujwe depuis 2000, il y a 2000 ans. Ibi rero ahandaciye ku mayange, iyo bumwumvise la conférence de Berlin 1885 niyo mwahereye ko ngaha nabibonye muri terme, siho narinda, ariko ndazi ko gutora iyo terme ndikintu gikomeye. Intambara za Congo niho zipfungiye, Grand Lac ntipfungiye, Afrika ntipfungiye, ariko mumenye ko hari ikintu bita la vigerie, les missions. Hawabuze yavuze mission, ikuvuga iki? Mission ni kuvuga mission militaire. Mission militaire ikomeye cyane twebwe tugwana nayo ni mission militaire y'abasirikare ba la vigerie, niyo yijya MONUSCO, niyo yijya ONU, bijya ni la vigerie. Uyu la vigerie rero ari kumwe n'ababami n'ubuzi umudamu yavuze. Nico gituma ibintu birakomeye cyane. Igihugu kwana n'ikindi mubimenye, M23 ibimenye. Burya harashinzwe imambo muri passation, donc ya propriété du roi Léopold II. Aha Congo ububirigi, leta y'ububirigi harabaye des clauses spéciales de propriété zaciye zigabanganwa na Louis Monarque yavuze uyu mudamu biyita abongereza uyu munsi les anglo-saxons, ariko abadagi nico bita donc la dynastie de Habsbourg. Abo ni ibintu bikomeye cyane. Bon, je ngomba guca ku mayange mugabo nsabe Kivu utile cyangwa aboya Kivu utile ngo uyu mudamu muze mutumire afata umwanya abisobanure, kuko ama generation y'iki gihe n'ayakurikira arakeneye kubimenya, kuko connaître une chose donne le pouvoir de la changer. L'importance de la connaissance. Burya naho umuntu yo kudomina gute akagukorera ikibi, ariko akakureka ubwenge bw'iwawe umutwe ntagutesha umutwe, umenye ibyo ushobora kumenya, bizogufasha kwibohora. Murakoze, nico nagomba kubabwira uyu munsi, kandi iheze umudamu kandi amushimire kuba yaje uyu munsi kugira ngo apartage iyo deep understanding of what we going through. Prince soza sinzi nari nkoze kuri mute. Prince uratwumva? Naheje nahubwo nari nshoje, sinari nabonye ko yakoze muri mute. Murakoze ndahejeje. Ya urakoze cyane, urumva urakoze kudusangiza ayo mateka. Ndibaza Regina aracyari hano, twari twamusabye ko aronse umwanya twomutumira akadusangiza amateka.
Regina nta uratwumva kibazo ndi kubumva hari icyo murakoze kongera ku byo Prince ahejeje kuvuga oya kabisa yavuze neza ibyo yavuze byose ndumva abirimo neza ahubwo kundusha ngo ibindi nashatse natekereje nibutse kuri Ngezayo ni ukuvuga ko Ngezayo igihe bakoze ankete kugira ngo bigere no kuvuga yuko ari uriya mwene wacu w'umundandi wakoze biriya habaye avoka witwa Bernard Menge nkunze kubona nanone asirikira ku bijyanye n'impamvu zacu apana za M23 ahubwo z'abanyamurenge donc ni famiye zabo ndi kuvuga ni ukuvuga ko iyo hari gucibwa izo manza bakora ibyaha ni nabyo biri aho muri ubwo bwihisho bwabo aho ngaho buriya muri bo hagati yabo harimo n'abandi bakorana hari uwitwa Demerode hari uwitwa François Xavier hari n'umudamu witwa Nibari Berkimas Nibarinde noneho hakabamo n'abavoka babo bo muri uwo muryango w'abariya bakoroni batunyaze noneho iyo habaye ibintu bijyanye n'imanza zo kureklama nangwa se z'amarira nka kuriya twabuze Ngezayo bikurikiraho n'umwana we baramwica hari Goma uriya Simba mwarabibonye noneho uriya Menge uriya mu avoka wabo nawe ni mubyara wuriya wundi nababwiye ucunga parike aho ngaho ni mubyara we urumva rero ko kujya kubabera avoka ari nko kujya kubagenzura kimwe nk'uko bari kutugenzura aho ngaho mu birunga aho ngaho no muri za parike n'ahandi hose baba bari kutugenzura kugira ngo mbese ni nk'ijisho ridukurikiye kuvuga ngo cya kintu bagiye kukihereza ni nko gukina umupira kwa kundi umuntu aba ari gukina buri muntu ashaka kuwuhereza uwe ubwo noneho ikipe iri opoza iba iri gushaka yuko umupira ujya mu gice cyabo nabo rero baba bashaka yuko buri gihe iryo jisho ryabo ntabwo rituvaho kuva barabonye ko hari n'iriya identite kugira ngo tube tudafite identite nibo babyishe kuko Kongo none ise wa Tshisekedi yari yarabisinyiye yuko tugomba gusubirana identite ariko byaranze kugeza n'uyu munsi byaranze ikindi kintu nashatse kongera nanone hari ukuntu mvuga nkagira ka desordre gake mu byo ndi kuvuga kubera kugira byinshi mba numva navuga nta kibazo mama nta kibazo noneho hakaba na ikindi cyitwa hypocrisie ya Eglise catholique iriya muvandimwe uvuze la Vigérie ni intuza nyine ni nka maison mère de Père Blanc abamisiyoneri d'Afrique bitwa ba Père Blanc aribo binjiranye n'aba imperialiste bariya yavuze ba Nice bariya baturutse i Roma niko ndi kuvangavanga ariko noneho uriya mu avoka mba ndi kuvuga ntabwo ashobora kuturengera aba ari kureba gusa yuko uko urubanza ruciwe barangiza bakanarurangiza neza bakavuga yuko uriya yakoze ikosa runaka cyangwa wenda n'iryo kosa ntibarimushyireho ariko ibintu bakabipfapanishiriza aho ngaho ntihagire igikurikira ntihagire mbese ikintu ntihagire agaciro babiha bigashira ari nta rubanza ruciwe umuntu yarishwe yaragiye abana be bari aho basigaye iheru noneho ikindi nabonye bakora nabonye muri abo navuze abo bakomoka kuri uriya Leopold bari ngaho igoma bari mu bice igoma bari muri Kivu bari no muri Kongo hose hirya no hino barahari abo ngabo rero abo ngabo barakomeza bakagenzura kugeza igihe bacudika noneho n'abo bahemukiye ushobora gusanga twaracuditse nabo ari inshuti zanjye mbese nangwa se ari inshuti zanyu ari inshuti zacu pe zitwegereye zitubwira neza bya bindi mbese bakunda kuvuga ngo hari abantu bab'indyarya ni indyarya zikomeye udashobora kwibaza yuko uriya muntu ashobora
kukugirira nabi kandi aho njye namaze kubatarura kandi dukunda abantu bose kimwe ariko ubu nsigaye nkunda abantu ariko nkanga ipokirizi yabo mama nshobora gukunda umuntu utarasimbukaho ariko no muri Kivu babayo cyaba bikinshasa barahari si bari aho ngaho i Goma si bari hari i Goma bari muri Virunga bari ni Kinshasa bariyo noneho ni nawe utegekana ni justice uri kureba justice ya Congo niwe uyihagarariye uwo ndi kuvuga uri aho ngaho nuko niwe uyihagarariye kuva kera ibaze kuva muri 2008 ari muri icyo kintu yaramaze kwihereza pouvoir important ya Congo noneho ni nacyo gituma uyo yitwa nguki madame uyo yitwa nguki madame yitwa nguki uyivuga yitwa nguki yitwa Demerode okay. Emmanuel Demerode niwe yitirira ibirunga yitirira ingagi aragenda akajya no mu Bubiligi akajya gushakisha imfashanyo ngo nizi izo gufasha parke ariko aracyariho ariho koko arahari aho ngaho afite umugore waba muri Kenya n'umugore we ava mu wundi muryango uturuka yavukiye muri kiriya gihugu cy'Abarabu nibagiye ko bakita iruhande rwa Algeria kiriya nibagiye ko cyitwa uravuga Egypte Libya zira pedi yindi buriya ni Maroc Tunisia ariko noneho sasa ubwo bakaba bari aho bari bafata abo bavoka babo ni bamwe bakunze gufata kujya mu mpamvu zo muri Afurika ibyo bintu byose by'akazi baba bari gushaka abari gushaka kurimanganya nta muntu baba bari burengere ntawe bashobora kurengera wacu ntawe afite nationality iyo Demerode nationality ye ni Umubirigi akaba n'Umwongereza okay wow donc urazi warabaye mu Bubiligi oya ntabwo nahabaye ariko njya mpanyura kenshi iyo turi kugenda naranahagenze igihe gito hariho station metro yitwa Merode exactement yego Demerode Demerode is a priest no prince ni prince Demerode umuntu yavutse muri 1970s arazwi cyane madame afite amateka kivitira uzamuhamagara ko hari n'ibintu byinshi hano yavuze nawe wanya bahari niba ndi kuvuga muri he abahari buri gihe aho ngaho ni Goma abahari cyane rwose yes turamuzi kandi bazi kwihisha n'abantu bihisha cyane ushobora kuvuga byose nibo amateka control urumva bahinduye n'ubwene gihugu ashobora kuba atari Umubirigi ashobora kuba ari nk'Umwarabu bahinduye n'ubwene gihugu oya ni Umubirigi ntabwo yigeze bariya se bajya bavanga bafite ibice byabo batavangamo kuko biyita ngo ni abarase bleu kugira ngo hatagira undi muntu umenya amabanga yabo ariko njye namaze kuyatarura yose ku musitari gutya madamu murangurikira dusangira ayo mateka ndafite ibintu byinshi kuri ayo mateka kivitile Rendi Prince Kositu kivitile sinzi uri kunyumva ya ndakumva bariko bavuga Prince na Regina sinzi nakubwira madamu ankurikire kuri DM hanyuma tuze dusangure ayo mateka ndafite ibintu byinshi kuri ibyo bintu namaze gukurikira profile yawe merci naje ndabakurikira murakoze cyane kandi ndabifurije ngira zafise imirimo ndabifurije ikiganiro ciza murakoze cyane keep in touch umunsi mwagize mwakomeza umunsi mwabaye invite nzobe ndahari nduzeye nkurikira ikiganiro murakoze muramuke mwese nanjye muramuke urakoze cyane hari umuntu warubwiye ngo arashaka kubaza imba ari Kabayiza nitumara tuze gufata ziri ku nama yego ndahari Kabayiza zamuka ubaze ikibazo cyawe mama Regina urakoze ibintu uri kuvuga biri kukubita ku mutima direct ni byinshi mwihangana ba misi bacu uzi ukuntu buriya bamaze
nturebe ibyabo ino bakora abamisi muri kureba iby'abamisi iby'abamisi bakora abamisi n'ahangaha bagahembwa bakagira ute naho twebwe abacu bagomba gupfa sibyo Sasa mama Regina kibazo mufitiye ni kimwe amagambo uvuze ewane arakomeye kabisa uzanye na Simba Ngezayo byose bize cyarimwe ikibazo ngufitiye kabisa urabizi ibibazo by'iyo rejo yacu surtout Goma niba abantu bose bari aho ngaho bahamaze imyaka myinshi baturwanya ninde uzaturengera do you have any ufite antuka idée ibi bibazo tuzabivamo gute ngewe ide mfite hari ide mfite muri iki gihe mpora ntekereza numva yuko muri Afurika kugeza uyu munsi abo bantu baza ngo baje kudushyira mu bintu kudukemurira ibibazo aribo tugomba guheza mu bibazo byacu kuza kuducira imanza niba bashaka ko duci izo manza zabo aribo baziciye nanone dushobora gushaka mbese tukumvikana ahantu hose turahari muri isi yose isi yose irimo abanyafurika mbese twese turi abanyafurika dukomoka twese muri Egypte donc ibyo kuzana amoko nibo banabizanye nta moko yari ahari mbere twese turi bamwe ahasigaye umuntu akaba yashakisha ahubwo abadiaspora bo hanze bo mu bihugu byo hanze harimo n'abandi nkatwe ndi umudiaspora ariko mfite n'ubwenegihugu bw'ibi gihugu dutuyemo nk'ubu nshatse umugabo w'umutaliyani mfite ubwenegihugu bwe nkaba mfite n'inkomoko zigeze kuri 5 dukomoka ahantu bita muri Tanzania ha kera twavuyeyo muri 1856 niho twavuye niho abasokuruza bacu bavuyeyo hari impamvu zatumye bimuka barimuka kandi icyo gihe Afurika yari vide abantu barimukaga bakajya abandi bakajya hariya gutyo noneho umuntu akaba yashakisha ino haba za tribunal internationale zirwanya amaafiya zirwanya ruswa n'amaafiya hari ukuntu umuntu ashobora gushaka wenda sinzi niba byashoboka umuntu afite abandi bantu mufatanya mukajya gutanga ikirego umunsi umwe twese hose ku isi yose tukaba twabyumvikanyeho tukandika ikirego kimwe asigaye uri no mu Buraya nk'ubu ndi muri iki gihugu cya hano ndi muri iki gihugu ariko ndi no muri Union Européenne buriya nayo nyirimo kuko nigeze no gutumirwa muri muri za conference zijyanye no kureba ibibazo bijyanye na economie européenne sinzi rero impamvu icyo gihe sinibuka impamvu hari n'igihe cya Berlusconi wacu hano utakiriho ariko noneho abantu twese tukandika ikirego kimwe tukakiganiraho kimwe nk'uko turi kuganira iki tukabarega byandi twavuze niba noneho tukemera kuvuga ngo oni ituvugire nangwa se tuyihaye agaciro tuyiha agaciro ariko dufite inyungu natwe tuyishakaho kuko ubundi ntacyo bazatumarira bo ntacyo bashaka kutumarira ariko noneho tubashyire muri condition yo kuba obrija kugira icyo batumarira noneho tubarege kuko icyangombwa ndagifite kimwe n'ibindi byinshi byariyongereye kuva M23 ifashe inzira ikajya gutabara ubwo ibindi byinshi byariyongereye ariko noneho iriya dokima ya mbere yo Kanyamacumbi yari yarasinye ariko nawe ari nawe uhagarariye abanyakivu Kinshasa igihe bari muri iriya conference yari irimo ise wa Tshisekedi ari wari premier ministre icyo gihe aranasinya amaze gusinya hari na ntuza na Cardinal Laurent Musengo abo uko ari 3 bari bahari ni n'abantu badashobora guhigwa ngo barabica cyangwa baragiye basize bakoze akazi kabo barataha Imana yarabakiriye buriya ariko noneho bo ntibahigwa nta muntu ushobora kubahiga kuko ntibagihari ariko basize ibyo bakoze ikintu rero ngaya kuri kiliziya yacu Gatolika hari n'igihe njya nshaka kuba najya
ni ukuri kwa papa nuko yarwaye yarembye ariko numvaga najyayo nkamubaza impamvu bakora ibintu babyita ngo bakabishyiramo ingufu imbaraga zishoboka barangiza ikintu kikarangira nk'iyo dosiye turayifite iyo dokima turayifite ariko ntabwo bigeze na rimwe badufasha kugira ngo bayishyire anakite ni naho M23 burya yatangiriye ni kuvuga ese kuri iriya dokima barabikemuye barangije barabita wagera ahubwo menya Kinshasa nigeze kumva hari abantu bari kuvuga yuko bashobora kuba barabitaye noneho abandi bantu basiba amateka yacu hano ni bari muri ibyo birunga abo babiri ndi kuvuga bari muri iyo parike bavuga ngo bahagarariye parike bahagarariye abaturage bakora ibintu runaka noneho nabo hari ahantu nabonye yuko bari kugenda basiba amateka bayashyira bari koshya abandandi boshya abandandi cyane bari gukorana muri iki gihe bari na hamwe muri ibi bintu byose by'ubugambanyi bari kumwe n'uriya wishishije ngezayo niwe wakuruye ibyo bintu byinshi byo kwitanya natwe akajya mu nzira yo kugambana kugeza umuntu yishwe buriya baramuhembye no gihembo kindi ni ukugumya ukururana nawe mu butegetsi kandi ni umwicanyi yishishije umuntu we hamwe n'undi witwa Musanganya ndumva uwo muntu nawe baramuvuze muri urwo rubanza noneho akana kari agatemwe nizere ko kakiriho kuko nagize ubwoba ndavuga nturiya mwana watanze za temoignage ku rupfu rwa Ngezayo ushobora gusanga agize icyaba ikindi rero nifuzaga kuzakurikirana niba nagikurikirana cyangwa se umuntu akazafasha ba nyiracyo bakagikurikirana ni abataliyani bishwe muri Virunga bishwe kandi abo babirigi bari barimo bazize iki barangije akazi kabo k'imirimo yose bari barangije gukora barangiza bakabica harimo umugore w'umushikazi b'inshuti zanjye tubana hano ni nabo banzanye no batumye benyana n'umugabo wanjye ni abana beza cyane ariko bishe umugabo bamwicira abana babiri bica n'andi bataliyano b'abavolontere bane noneho barangije asosiyasiyo yo bitaga Monde Juste wakoraga ama infrastructure akomeye afite akamaro cyane muri icyo gice kenshi yakoreye i Rucuru igakorera Icyondo i Butembo mu bice bitandukanye noneho ubu abo babirigi barabishe ni nabo babicishije kuko icyo gihe agomba ko ari interahamwe zabishe none icyo gihe bafashe ibikorwa byabo babiha abanyamerika bo bise ngo nabo ba MONUSCO bari gukorana hamwe nabo ba MONUSCO bo bari mu gice ngo cya gisirikare ariko abandi bari mu gice cyo gukora ibyo basanze byarakozwe ni uburyo mbese bwo gukurikira ibintu byabo bari gukora ubwo bintu bwose baba bari kwihishana aho ngaho hari ibintu byinshi bakora bibi bakarimanganya bakabigira byiza kandi harimo ibibi byinshi baba bakoze iruhande Madame mama Aline, Masisi 1 second, Masisi 1 second, please. go ahead Uri intervena kimwe n'abandi go ahead naringiye kubaza ushize twabonye uriya mu ambasaderi wa Italy yicwa hariya amaze kwicwa nawe zabaye nka mistike noneho leta ya Congo oromarkiri Tshisekedi baratangaza baremeza yuko ngo bishwe n'aba FDLR yego nabo sasa batemeraga yuko aba FDLR bari hari noneho ukibaza noneho ni gute leta ihita yemeza yuko bagakonfirma yuko bishwe n'aba FDLR kandi n'umu ambassadeur habayeho ama reaction manini none se nkamwe mutuye muri biriya bigo mwabifashe gute cyangwa mu nihe opinion yayo kuri kuko akenshi baza bakora defense bavuga yuko nta FDLR nta naturete nimba banahari nta turete ariko aho bagera bakica personalite ungana kuri ambassadeur w'igihugu pays membre wa wanduzi wa Union Européenne mu kuriya ngaho tubwire nimba ari amakuru ugenda minota mikeya
nza nifuza kumenya uko byagenze. donc uriya bamwishe yavuye Kinshasa agiye kureba hari intuzanani organisme yitwa PAM yari agiye kugemura ariko buriya nawe ndasinzi niba hari ibikorwa yari afite muri ibyo bice ariko noneho ntiyashaka kujyayo avuze iyo agiye yashatse kubatungura ajyayo gutyo ageze i Bukavu ajya mu hari misa basomye yari irimo basomye ariko noneho hari abapadiri donc abapadiri mureba nubwo aba ari mwe ni abataliyani icyo gihe bari muri ntuza nabo wavuga yuko bamugambaniyeho nabo ariko wenda hari batabishaka simbizi kuko batelefonye abandi bantu b'i Goma bababwira yuko ambasaderi ari kuza yaje i Goma aragenda yakirwa muri resitora pizzeria y'abandi bataliyani bonzi bahari ariko noneho kuva batari babimenyekanishije kwa guverineri kumuhima kwabaye kubica kuko ngo bo baje babatunguye nicyo bazize kuko baje hari ibyo bashaka kureba muri kiriya gice nabo nk'ibyo natwe twese dufitemo amatsiko nk'ibyo wenda muri no kuvuga bati hari ahantu hihishe igiki ibiki we yaje ashaka kugira ikintu ajya kureba hari ibyo yari agiye kureba hariya ariko noneho baramwishe kandi uwamwishe ntabwo ari interahamwe ahubwo ni umukuru wa polisi w'abakongomani wamwishe no muri icyo gice nizo nterahamwe zabaga zihari ariko uwamwishe yamaze kumwica bamwica bari gushaka no kumuvanamo amafaranga ari kuvuga ngo aho kumwica ahubwo bamukuremo niba ari $1000 bamusabe apana $1000 menya ari $1000 bashakaga ngo babahe $1000 bamureke noneho umupolisi umwe arahubuka aramurasa amaze kumurasa arahunga ajya i Butembo baramuhungisha ajya i Butembo maze kugera i Butembo amarayo igihe ari kwihishahisha hari amazina y'abantu bamwe nzi bari muri iyo dosiye y'abo ngabo noneho arangije baramuhisha uwo wamurashe akomeza kugenda donc ni toujours bari ababirigi babaga bahari ntabwo umuntu ashobora kwicwa hariya muri parike kandi hitwa ngo harimo umuntu uhagarariye parike umuntu uhagarariye justice ya Congo niwe uyihagarariye niwe kuko kugeza uyu munsi sinzi niba nabyo mutabizi ntabwo burya independance tuyifite ntayo kubera inani Congo ababirigi baracyafite za dokima ziri muri mize yabo hariya Bruxelles ntabwo Congo nta independance ntayo ni ukubeshya ni ibintu byo kubeshya nk'ibyo mubona tumwese hari ibintu bihinduka urujijo ariko kubimenya ni byiza kuko iyo tutabimenye ukomeje kwibaza se bishoboka bite ko umuntu akora ibintu bimeze nka kuriya Tshisekedi yanga imishyikirano yanga kwemera ibyo bari kumusaba ntabwo ari we nawe ari sumi kuri abo bantu ndi kuvuga none mama reka mveyo ku kibazo mfite cy'amatsiko kandi ku bintu wavuze nabikunze cyane iriya parike ya Virunga ko atari iy'abataliyani ntibe n'iy'ababirigi bari abantu bagwamo nk'uko uvuze abo bataliyani 4 baguyemo bagwamo bashakamo iki hari ibihugu byagiye byiba umuriro wa Congo bikawutwara ariho na Mobutu yabaciye ibintu by'ibihano none iriya parike ku kibagwamo iriya parike bayikuramo iki bari abanyamahanga abo bishe ubwa mbere bari abataliyani 4 n'abana 2 bishwe icyo gihe bari barangije imirimo yo gukora amantuza hari ibikorwa bakoraga ntihari ibiraro niba ari ibiki n'amashanyarazi abataliyani n'abantu bakunda gukora ariko nyine numva yuko akenshi bakora imishinga yo baba barahawe gukora noneho bari bayirangije bagomba gutaha mbere yo gutaha rero hariho n'abaturutse imoba na moba babayo hari ahantu bakora ibikorwa byo kubaka amatribune amasantarare elegitike ni abakozi cyane bazi gukora ibyo bintu ubwo rero icyo gihe bari barangije misiyo yabo y'akazi basubira bagiye gutaha baravuga bajye gutaha bajye no
gutembera muri parike entreta bajya no kureba aho bakoze ibikorwa bagiye gusura ubwo rero bagezemo barabarasa hari n'umudamu umumama w'inshuti yanjye w'umushikazi donc nawe baramurashe ubu ni ikimuga ntabwo bamwiciye abana babiri barashwe hamwe na se wabo donc barabe nawe bamurasa mu mugongo mbese umugongo barawumenye ntabwo ashobora kugenda yabaye ikimuga ahora kwa muganga buri gihe biramugora ubuzima ariko icyo gihe bari bagiye gusezera mbese kuri Afurika barangije akazi kari kabazanye bagiye gutaha. Urakoze cyane mama Regina, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha kuri iyi intervention yawe. Namwe ubahe mwinshi. Kivuyitire sinzi niba naba nkomejemo gatoya nk'umunota umwe hanyuma tukabona tugaha abantu umwanya bamanitse ziri ku nama yamanitse kare ariko abenyihanganiye gatoya mbanze nsubize Kabayiza. Sinzi impamvu bitwaye mwambwira. Go ahead. Urakoze cyane. Kabayiza reka mungusubize ikibazo robaje mama Regina ngo mbese murinde ngo abona ninde waturokora ari nde wadufasha. Ikibazo ubajije ni cyiza ariko igisubizo kirahera kuri wowe ubwawe, twebwe ubwacu, twese uko tubona ko na space uko tungana, nabo twasize inyuma, n'abari imbere yacu na generation izaza inyuma, ni uhereye kuri wowe ariko nturebe undi muntu, uhereye kuri wowe ni twebwe tuzibohora. Nta wundi muntu uzatubohora, nta wundi muntu uzatureberera, nta n'undi muntu uzatumenyera uko tubaho usibye wowe nanjye na Kivuyitire na Espoir na Damien n'abandi bafite impamvu yo kumva ko tugomba kubaho, n'abandi bumva ko tugomba kubaho byanga byemera. Rero abandi bose bazaza reka tugire ishyaka ryo twabagira abapatina kurusha uko batwagira abasovera. Baba abapatina ahubwo be kuba abasovera. Hari amagambo njya nkunda gukotinga, nta muntu n'umwe uzanigisha uko nzabaho, ahubwo nzabaho yigire kuko ndiho kugira ngo tubane. Ariko anyigishije uko nzabaho abagiye kunyobora, ariko nizi uko nzabaho nanjye nkabyimenyera yazaza nibyo tukabibana, akaza nibye kandi ntabintegekeremo, nanjye ntansuzugure nanjye simusuzugure, tukabanira muri bwa buzima. So kubaho umuntu uzadukiza ni wowe Kabayiza, ni ngewe Intare, nta wundi. Hanyuma tukabaho turi bo, tugakomeza hari umuzi ubanziriza igiti, umuzi ubanziriza igiti, wa muzi unywa amazi y'ibanze uriyo hasi, natwe dushore. Murakoze cyane, nicyo gisubizo nari ngufitiye. Ziri ku nama wazamuka. Ego urakoze ariko ziri ku mana. Ijambo ni nakantu umukobwa wiwe ashobora kuba akiri mutoya cyane yamushize muri izo nshingano. Rero turaza gukomeza. Ziri ku mana afata ijambo, abantu muze Kivuyitire umuhungu wiwe akora iki muri Kongo? Uzi ibyo ashinzwe? Oya ntabyo nzi. Ziri ku nama ufata ijambo. Kubikubwira rero. Urakoze. Mwakoze, ndabaramukije Kivuyitire, ndagushimira kuri space n'abakosi bawe Espoir na Intare, abari mu kiganiro bese ndabaramukije. Jewe narifashe ijambo kubera hari ikintu numvise ndatangara, nagira ndamutse kandi Madame Regine kuko yavuze ibintu byinshi, n'abandi bose bavuze, Nomade, Prince, aba bose batubwiye ku mateka. Regine hari ikintu avuze gikonfirmye
ikintu jewe narinzi kandi naragerageje gusangiza n'abandi baranka kunyumva ariko nta bubasha nari mfise ariko nabibona uko ni cyerekeye umuntu mwavuze yitwa Maître Bernard Menge nibaza ko mwamuvuze ku ikintu niba ntihenze yego zirikubona nibyo rwose twebwe twaragize ibibazo mu Burundi muri 2015 haraba ibi vya troisième mandat haraba manifestation haraba coup d'état haraba ubwicanyi burenze urugero hanyuma mu bangirizwa coup d'état hariho umusirikare hari abasirikare bafunzwe harimo cyane uwitwa abarundi bari hano barabizi bamwe abo byanteresa hari umusirikare yitwa General Ndayirukiye Cyril ndibaza aheruka kwitaba Imana malheureusement nico gituma nubahotse kuvuga kuri yika kuko uyo mushinga nta yaritavye Imana rero turiko turakurikirana ingene bafata izo manza abo bagiriza ko bakoze coup d'état nagiye mbona avoka bahisemwo ari uwitwa Bernard Menge jewe aho ngeza narabariye abo tuba tuganira hafi yanje ndababwira nti urya muntu afashe rurya rubanza kugira ntiruze rucike ahubwo ni nko gufata umuntu akakubwira ati injira muri irya nzu akagaca kwiba urufunguruzo rwayo nibyo baba bagejwe ndatangaye kubona ubikonfirmiye ntituzinanye hano hari abo twabivugana bamwe bari ngaha muri space narababwiye nti ikosa abantu bagize no guha urubanza rwa General voka uburana ivyo coup d'état nari ndabizi ko Maître Menge aje kubloka urubanza ntirubwira aho rushika yitwa ngo ariko arakoca umuntu ahubwo amuzimiza kugira atsindwe canke ntivyavanse niko vyagenze yarusha aritabira Imana mu gasho ntituzi vyamwishe barabivuga uko babivuga ariko yapfuye urwo rubanza rudaheze imyaka enze 10 sinavyibuka neza 9 irarenga hariho n'ubundi rero nari kukubaza ko abitwa ba Louis Michel n'abantu baguma bari mu bintu vyacu by'abanyafrika cyane muri hajya muri region des Grands Lacs n'abantu ubona ko baturusha ivy'iwacu umva ngira ngo no n'amafamiye barazi ati kanaka pfaniki na kanaka barabiturusha ukayoberwa ingene bigenda ubu rero urakoze kuri ico kintu uhereje kuvuga numva na byinshi wowe uzi ico nagira mbwire abakongomani nuko nimba mufise barya babikira canke ambassadeur w'Ubutaliyano yapfiriye muri Congo iwacu naho harababikira batatu bishwe bavuga ko bafasha abantu baja kugira imyemenyerezo ya gisirikare kiriba Ondes muri Congo nabo nyene kabaye akamizwe n'ingoma turayoberwa igituma igihugu cabo kitabareklama canke kitabikurikirana kirabareklama ariko barakomeza bakababeshya kuko igihugu kitarimo guverinema ikora kaburiya urukira nk'ibi turi kuvugira ntabwo dushobora kubivugira muri Congo ngo turamuke ntabwo bishoboka donc nabo baracyareklama n'ubu umuryango wa ambasaderi uracyabaza justice uracyagira uti noneho ubyandi navuze wa undi wamurashe agahungira i Butembo yamaze Butembo yari nk'ibyumweru 2 cyangwa 3 n'ukwezi wenda nyuma bamwohereza i Kinshasa
uwagiye amukurikira amuherekeje nzi amazina ye nawe sinamuvuga ariko yaramujyanye bamujyana i Kinshasa ubu ari muri guverinoma akora muri guverinoma bamugize minisitire wa hafi niba ari adjoint wungirije minisitire wa justice urumva rero yuko baba bari guhungisha ibyaha ku wagikoze bari kumwe ariko noneho iruhande rwe bashyizeho n'umurinzi we uwakoze icyaha runaka cy'ubwicanyi baramujyanye baramuhungishije noneho barangiza bakamushyiriraho n'umurinzi bakamuha n'ubuyobozi kugira ngo bya bindi nyine byo gukontorora ibintu ntibizagere na rimwe ku musozo buriya ndabona Zirikumana yamanutse tuze reka tugaruke kuri sisha urakoze cyane tuzagutumira nagira mpera heze sinzi byanshikanye connection okay fata numara urangize ntakibazo n'umunota umwe gusa yego n'ikibazo nagira mvuge kuri iki ca n'amasuje aba ari maremare nagira mvuge kuri iki ca independance madame Regine yavuze ni ukuri abanyafurika cyane cyane abatuvuga ururimi rumwe turakwiye kumenya ko nta independence twigeze turonka ibihugu byacu babifata nka kurya Espoir King yoba afise isambu hariya muri Kivu hakaza umuntu akamubwira ati mbega urazi ko hamwe iwanyu hari umuntu yahaciye igiti mu isambu iwanyu cyangwa mu itongo mu Kirundi Espoir acahaguruka kuko hari umuntu agiye gukora ikintu ku isambu iwabo niko aba bazungu bakora ibi bihugu by'i Burayi byadukolonije mu mutwe wabo twagumye turi possession yabo donc amatere yacu yagumye ari possession yabo arico gituma dushimira AFC M23 twirwaneho kwerekana yuko abantu bashaka gufata ibyabo mu minwe yabo kandi birakunda isi iriko irahinduka nicyo nashikiriza n'abandi bari babivuze biriko biraza izo ni murakoze urakoze cyane kimwe gusa ndibaza ucerekeye wenda avoka agerageza kuvuganira urengana ariko ntabwo ari gutanga ubutabera wenda ako kantu nako nuko oya si ukuvuga ko hari gutanga ubutabera avoka afise uruhara runini uko urubanza rutera imbere abifisemo uruhara mugabo ni nko kurubloka ashobora kurubloka ako niko navuze nayo kandi na madame Regine nabonye ko twabyumvikanye ko ahandi ho ubutabera buratangwa iyo bushitse rega ntushikayo yego niko nari mvuze mu avoka buriya agira uruhara ariko ntatanga ubutabera kuko ntabwo aba afitiye monopole yo gutanga ubutabera reka twumve Nomade yarashize wari wamanitse ukuboko Nomade yes ariko numva ushaka ko dusubira muri sujet hari akantu kamwe gusa nashatse kuvuga muri ibi bintu tubiciye hano hari umuntu yabajije ati mbega hariya mu birunga parce que urumva ko hapfuye benshi cyane abantu benshi cyane entre autres madame Regine atubwiye byangezayo atubwira ukuntu bimeze n'uyu mu prince tumaze kuganira hano nashatse kubabwira yuko après que Ngezayo apfa muri 2008 je pense si je m'abuse na wa mugabo nyine uwo mu prince tuganiriyeho mu mwanya hano muri 2014 uriya nyine Demerode nawe nyine bamurasha kenshi gusa niko atapfuye kubera iki kubera ibyo bashaka kwicira abantu nabo nyine hari ukuntu babizira d'une autre façon kandi bitahuye yuko hariho bivuye nka vengeance non pas du tout hariya mu birunga ababelge bamaze kumenya kuva kera yuko ahantu hari ibirunga si tubiriya birunga dufite hariya uravuze ko dufite ibirunga
kuntu hariho isi igenda ikonekita hari umugabo witwa oxygene ukuntu abisobanura akavuga ati ntantu iyi si ihumekerane muri Congo. So peteroli mubona iva muri Saudi Arabia, en fait Saudi Arabia iyikurura ibiva muri Congo. Ni kuvuga ko donc source, kwa unavuga ngo source du Nil, source ya peteroli yimumva ibivuye hariya munsi y'iriya park hariya mu birunga. Donc baya bose mumva bagenda bakahagwa ukibaza kubera iki ambassade ni diplomatie, c'est politique. Ariko kumva wagiye hariya mu birunga, bon bantu bakwiye ngo ni tourisme akahagwa. Hari ibintu byinshi cyane biko bigenda byihisha. Noneho akandi kantu madamu yavuze abantu benshi batamenya, iyo amafamiye control isi biriya bintu mujye mubifata seriously. Ni bake baba bazi yuko abami bose, que ça soit umwami w'Umwongereza cyangwa umwami wa Belgique, bose bakomoka ku bami ba Allemagne. Hari umuntu akubwira ati oh no attends, urashaka kutubwira iki? Yes indeed. Uri Albert mwumva Albert, okay, bagiye donc niba umupapa we yashatswe bagiye kumushaka muri Allemagne. Nibira bumvise bya Saxon etc. Tuzabiganira ukindi gihe umunsi muzamagara mama muzamamagara nanjye mafite amakuru pareil. Alors so ni famille Allemagne niyo igende contrôle. Non, après deuxième guerre mondiale muri 1920 uyu wo mu Bubiligi bahinduye amazina parce que bashakaga kwidetasha na Allemagne. So bahindura amazina, voilà ukuntu by'abintu tuvuga ngo bagenda bihisha. Ngabo nyine bagenda bihisha tuko turabumva urumva madame hano tubaye amakuru njyari amakuru y'abazina y'abavoka n'ibiki ndatangaye, ariko it makes sense d'une façon d'une autre. So il faut ko dufungura amaso. Njye mvuga ngo abakongomani muri hymne nationale batubwiye ngo debout congolais, umuhagarare. Ariko hari ikintu tugomba kutekerezaho kurusha ibindi byose. Uhagarara gute utabona? Kubera nigi uhagaze kugira ngo ufate ku gati kugira ngo uhagarare, ugomba kwanza kubona. Amaso ni ikintu gikomeye cyane. Twe turahumye cyane kubera ibintu byinshi two turavuga hano. Hari igihe tugenda mu bintu biri sensationnel, reka tuvuge bya none, ariko tukibagirwa yuko ibyejo nejo kure yawo nibyo bikoze ibya none. So il faut ko mwembe aba jeune mugomba guhaguruka, ariko muhaguruke mufite amaso mubona. Apana gupfa guhaguruka kubera wahagurutse ntabwo ati namwe utazi hano kandagiye. So il faut ouvrir d'abord les yeux, et pour ouvrir les yeux c'est de connaître d'abord ton histoire. Just as we speak, tuvise Bob Marley aririmba ati you must know your history. Once you know your history, then you will know where you're from. Where you're from, you'll know who you are. Who are you? Urinde. Ça c'est une question incroyable. Hano mbajije umuntu wo urinde yakubwira ati nyine nitwa Pacifique. Oya, urabivuze neza, nditwa ariko sindi Pacifique, nditwa nomination. Okay? Twe uravuga twavuganire mu Kitaliyana mu kanya, donc latin irakubwira nomine ni kuvuga ko bakubwira ati te nommé gouverneur. Yes, nomine wabaye nommé nizina, ariko wowe urinde icyo uri cyo. Ndababwiye yuko hano tutanye kwaza buri muntu wese atubwira icyo ari cyo. Urabona bamwe barakubwira ibyo bize, abandi bagakubwira ibyo bakoze, abandi bagakubwira amazina yabo. Nta n'umuntu n'umwe azi icyo ari cyo. Umunsi uzamenya icyo uri cyo wibaze, uwo munsi uzaba wafunguye amaso, ni umunsi wafata gati ukahaguruka, ni umunsi uzatangira intambwe ya mbere kuva mu butayu bwo kuri none ukagenda ushaka ahantu hari urumuri. Okay, reka nanjye mbasezere, mwakoze cyane. Madame Regina, j'espère ko wankurikiye, comme ça tuze kuganira muri DM ibintu byose wavuze hano. Ebana vraiment wakoze cyane, wadufunguye indi breche, indi dossier itavugwaho cyane. C'est ça. Grazie tanto, guarda che oggi ho parlato italiano e sono veramente contento. Arrivederci. Arrivederci, grazie mille.
urakoze nomade reka ko turagana ku musozo ngiye gucishaho itangazo ry'umuryango wa twirwaneho ni umuryango ni ishyaka ryitwa Mouvement Républicain pour la Dignité du Peuple umuryango wa twirwaneho rivuga ko buriya umuntu yorisoma ndibaza uranumva Espoir ndakumva kamurade warisoma reka ndisome ubuyobozi bwa MRDP Mouvement Républicain pour la Dignité du Peuple twirwaneho bakomeje kwihanganisha abanyamurenge bose n'inshuti zabo ku byago bw'ubwoko bumazemo imyaka 7 bukorerwa genocide kuva 2017 kugeza uyu munsi mu mwaka wa 2025 isi yose icecetse mukomere kandi mushikame ubumwe bwacu n'izo mbaraga zacu turasaba abanyamurenge inshuti n'abavandimwe bose bategura kwibuka intwari yacu y'ikirenga akaba yari umuyobozi mukuru w'umuryango General Rukunda Michel alias Makanika watabarutse ku minsi itariki 19 z'ukwezi kwa 2 2025 ko abitegura bose basabwa kubitegurana n'umuryango we bwite n'abayobozi b'ubwoko bibumbiye muri gakondo kubari hanze y'igihugu muri diaspora turasaba abantu bose bari gutegura kwibuka hamwe n'izindi reka nsubiremo turasaba abantu bose bari gutegura kwibuka hamwe n'izindi ntwari zatabarukanye nawe ko ico gikorwa kigomba kuba cumvikanyweho n'imiryango